एक कदम नहीं चल सकता तो आपके सामने चल रहा है अगर सिविल खबर खायामोन नाथाय बियो खबरहाय गोख्रोङै खामायनो हमबाय आरो बे मानसिफोर जेन प्रभुना खौसे जानो हायो आरो प्रभुखौ जे फोथायनो हायो যীশু খ্ৰীষ্টক জানে মানুহবিলাকে যেন বেমাৰৰ পৰা সুস্থ হয় মানুহবিলাকৰ নানান সমস্যাৰ পৰা যেন মুক্তি পায় আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু ঈশ্বৰৰ দাহ गुड इभिनिं लोगोफोर आं बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ'आवहाय बे बेलासिनि भिडिअ' आं बयखौबो बरायनानै लायो आङो भिडिअ' होनो हायाखै मानो होनना बुङोबा आंहा बिराद बेस्थ'मोन आरो बिजिमोन आङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो आङो भिडिअ' बानायो आंहा समखौनो मोननो थांनो नागिरा मानो होनना बुङोब्ला गोबां खामानि थायो न'खरावबो आरो आंहा ओरै थांनांगौ जानानै फैयो थ' बिनिखायनो आङो भिडिअ'फोरखौ लाबोनो हाया थ' निमाहा बिनाय थाबाय थ' दायो आङो नोंथांमोननो मोनसे ग्रेट निउसखौ खोन्थानो सानदों मोजां खबरखौहाय बे खबरानो जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय बिराद हेल्पफुल जागोन मानो होनना बुङोबा सानदो नोंथांमोना मोदोमनिया देरसिन ना जिउनिया देरसिन थ' जिउनि सोमोन्दैहाय मोनसे गुड निउसखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आङो लामायावसो ओंखायनो आङो बारा गोबाव रायलायनो हाला माखासे बाथ्राफोरखौ आङो बुंजोबनो हाला आङो थाथ'नानैसो आङो बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय थारैनो बे भिडिअ'नि गेजेरजोंहाय रायलायगोन आरो खोन्थागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो खोनानानैहाय गोसोआव लानानैहाय फैनांगौ जायगायाव फैबानो जाबाय थ' बे समाव नोंथांमोना नायलांदो भिडिअ'खौहाय नेशनेल प्रेयार मुभमेन्टৰ পৰা মই প্ৰণৱ দৈমাৰী জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী কৈ আছোঁ সকলোকে এই চেনেলৰ যোগেদি মোৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু NPMৰ পৰা সকলোকে প্ৰভু যীশুৰ নামত নমস্কাৰ জনাইছোঁ নেশ্যনেল প্ৰেয়াৰ মুভমেণ্ট হৈছে এটা সৰু অনুষ্ঠান সংস্থা যিটো অনুষ্ঠানে দেহৰ কাৰণে দেহৰ শান্তিৰ কাৰণে দেহৰ ঐক্যৰ কাৰণে আৰু দেহৰ মানুহবিলাক যেন মুক্তি পায় তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে আমাৰ নেশ্যনেল প্ৰেয়াৰ মুভমেণ্টে যোৱা বছৰকেইটাত আমি বিভিন্ন জায়গাত আমি তেনেকৈ এদিনীয়া প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলোঁ প্ৰেয়াৰৰ আৰু আমি এই বছৰৰ পৰা ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসৰি হিলিং প্ৰগ্ৰাম কৰি আছোঁ যোৱাবাৰ আমি ৰায়মনাত কৰিছিলোঁ তাতে ঈশ্বৰৰ দাহ পাঞ্জাৱৰ পৰা ৰমান হান্স তেওঁক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আৰু তাতে প্ৰায় 30-40 হাজাৰমান মানুহ গোট খাইছিলে আৰু বহুতে মুক্তি পাইছিলে বেমাৰ পৰা সুস্থ হৈছিলে বহুতে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এইবাৰো আমি এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য ৰাখি আৰু আমাৰ ইয়াৰ জনসাধাৰণে লক্ষ্য ৰাখি নেশ্যনেল প্ৰেয়াৰ মুভমেণ্টে আমাৰ স্থানীয় মণ্ডলীবিলাকক লৈ ইয়াতে আমাৰ লুথাৰেন আছে CNI আছে আৰু প্ৰেছবিটেৰিয়ান চাৰ্চ আছে বেপ্টিষ্ট আছে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মণ্ডলীবিলাকক লৈ পেলাই আমি আকৌ খাচিয়াবাৰীত গোসাইগাঁৱৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰমান উত্তৰে হ'ব তাতে এই ফিল্ডত অহা নৱেম্বৰ মাহৰ 7-8-9 তাৰিখত প্ৰেয়াৰ ফেষ্টিভেল হিচাপে আমি আয়োজন কৰিছোঁ তাতো আমি আকৌ আমি মানুহবিলাকে যেন প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টক জানে মানুহবিলাকে যেন বেমাৰৰ পৰা সুস্থ হয় মানুহবিলাকৰ নানান সমস্যাৰ পৰা যেন মুক্তি পায় আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু ঈশ্বৰৰ দাহ ৰমান হান্সে তাতে ঈশ্বৰৰ বাক্য আনিব গতিকে সকলোৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ থাকিল যেন আহ্বান কৰিলোঁ সকলোকে অসমৰ সকলো লোকে যিমানবিলাকে এই চেনেলত আছে সকলোৱে যেন এই প্ৰগ্ৰামত যেন এই কাৰ্যসূচীত যেন অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবিলাককো কৈ দিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই প্ৰগ্ৰামৰ যোগেদি যোৱাবাৰ যেনেকৈ আশীৰ্বাদ পাইছিলে এইবাৰো আকৌ আশীৰ্বাদ পাব মই ছুটিকৈ আমাৰ NPMৰ হ'বলগীয়া কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে এইখিনিকেই ক'ম ধন্যবাদ जोंनि प्रभु इसोरखौ आङो हामबाय होनदों आङो पास्टर असिम मोसाहारि नेशनेल प्रेयार मुभमेन्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बे नेशनेल प्रेयार मुभमेन्टआ जाबाय नन डिनोमिनेशनेल मोनसे अर्गानाइजेसन आरो बेयो अनलि फर प्रेयार गासै हादोराव थानाय मानसिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे संस्थाया प्रार्थना खालामो इसोरनि आखायाव बेखौ दिखाङो आरो बेबादिनो बे नेशनेल प्रेयार मुभमेन्टआ थांनाय 2012नि 20 मार्चआवहाय बियो गुवाहाटी जायन्ट प्रेयार सेन्टारावहाय गायसननाय जादों अरुणाचल मेघालय आसाम बेबादिनो नागालेण्ड ज' जानानै बे प्रेयार कमिटिखौ फर्म खालामनानै दङ संसारावहाय दिनै गोबां माने बेबादिनो गुबुन गुबुन
फैदाव जायफ्रा दङ आरो बे मानसिफ्रा जेन प्रभुनाव खौसे जानो हायो आरो प्रभुखौ जों फोथायनो हायो आरो संसाराव शान्तिखौ लाबोनो हायो गहोजानायखौ लाबोनो हायो बेनो जोंनि उद्देश्यआ आरो बेबादिनो जोङो बे उद्देश्यखौ लानानै आसाम बेंगल बेबादिनो नागालेण्ड आरो भुटान नेपालावबो जोङो बे प्रग्रामखौ खालामदों आरो गासै प्रग्रामाव साक्सेसफुल जाबोदों इसोरा गेदेर आशीर्बाद खालामदों आरो बेबादिनो आरोबाव जोङो थांनाय फेब्रुवारिनि 1-2 थारिखआव जोङो मोनसे रिभाइभेल मोनसे प्रग्राम खालामदों आरो बे प्रग्रामावहाय गोबां मानसिफ्रा जिउनि आरो मोदोमनि सोखाजानायखौ मोन्दों आरोबाव जोङो बेबादि एखे प्रग्रामखौनो जों फैगौ 7-8-9 नभेम्बर खालि जों बे प्रग्रामखौ खालामनो नागिरदों आरो बे प्रग्रामनि गेजेरजों जों गोबां मानसिफोरनि जिबननि थाखाय प्रार्थना खालामगोन आरो जिउनि मोदोमनि सोखाजानायनि थाखाय प्रार्थना खालामगोन आरो बे प्रग्रामावहाय बाहागो लानो थाखाय बयखौबो आं खावलायहरनाय जाबाय बे प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथांमोना आशिसखौ मोननो हानाय बायदि बेखौनो आङो बुंनानै बहायनो दोनथ'बाय